here in my YouTube channel, #AmigaVlogger. So this time guys, itorta mo sa among balay, char lang. Torg yun. Bitaw guys, maglakaw-lakaw sa ko guys kay gupanikad-sikad, pagpanukad pa ko guys kay ngano, tagnaan ninyo unsay akong buhaton karon nga akong i-vlog. Unsay akong i-vlog karon kay human naman ang kalag-kalag. Tadang! See, mo na siya guys. Tadang. Abangan. See you later.